Tala Fou o Tala Fou. O sa malianga wa whai e le vao le Origin Energy ma le whainga māloa ni New Wales leo le ato e whātua iei le tāpuni o le noufuanga teletau malasianga i Ausetalia, Australia's largest coal-fired power station, mō le isi lua tausanga. O le Iraring Power Station i Lake Macquarie, na fuafua tapuni e le lua whelua tausanga fou. O se vaenga o fuafuanga le malo e toi whaase e se atuai a ngai i malo si anga whaafowina po le renewable energy malo si anga e maua mai le lama le savili. Le laua maali lie, le Origin Energy o le ato e wha umi atu lana tautua i le nofuanga le se i au lia le lua whelua fitu. O le atu ina la i lau whainga ruenga se paketi whesosoani mai le Origin e 5 miliona se whaputu ngā tupe ua whaangana whesosoani ei community o le a fia le tāpuni au le nofuanga. Ai manatu nisi o se la asanga to e fo i tua lea mō ngā ioinga o lo whaia mo le whaititia o a fiango le tau i le sio manga o Ausetalia. E tolu sa whalulua tausanga o se tasi ali i wa mōria leo le whasio ti tangata ina ua mawatu se tasi tangata wa mariu le tu i saute si Fosini. So soani whapavavena mala wane i se unit i Richmond Avenue i Auburn i le tele titula a wharafitu i le whewhena nafi ai le mai a leo na maua nisi whamtalanga e fōringa o se bevesia se ainga. Wai mai na mau atu e leo le ua maliu e iei manu anga ilo naulu ma pea ma le 5 tausanga le matua sa tong fitia le no fuanga e peitai na maliu wai lama. Pu e ilo e leo le tolusu lua tausanga ma ave atu le ofisa o leo ma whai ai lua mōlianga. Whai mai leo e maasani la ua to lua lo au fia le nei mta upu ia ma o le soetura i le tolusu lua tausanga lea i le whamasinonga. Walipatia na le lua tausanga le tene titi na pa uane mai le whatau matau se whale i Wahroonga i New South Wales i le tai awana nafi. Na whaavave atua i se fōma i whaapitua e whaia tong fitinga i lea no puanga ma ave whaavave ai le whanema i mulmuriane. Whai mai le 7 News na tupu le whaalawlawe lea ai le itaina le se furutasi i le tai awana nafi. O le whanamai o tamaiti Westmead o lo tau fia i le tene titi mō tong fitinga ma o lo whaataria i aise isi ripoti. Ai leo manino mai le ripoti le atoanga o le whaalawlawe pena mafua i sea a wata ua o se whalitari mālo na pa uane ai le tene titi mai lea whaaitu i mātu o Sini. Sa whalangoina nisi le whaaitua Goulburn i New South Wales la vale lua se mafui e i le tai awana le la whamai e tolu tesimaleiva le malosi i le fua mafui e. O ripoti mai le Seismology Research Centre o ta wai o le mafui e na awhia i Tarauka pe ama le 3 kilomita le tu i mātua Goulburn po le toe se fulu iwa minute le fitu le tai awana le la. Moli mawai nisi mai lea whaetu e moni sa whaalongoina le luluunga le tai awana le la. Ai lo iaini ripoti ni me ua whaaleangaina a lo mata i tūpea le atulanga. Ma le talamani muli, o toi whamanatu mai le ofisa o le taalonga le loto i tangata Ausetalia, toi ni nei tū la tāpunia le whaatawina o pepa mo se tasi o whaelonga tele le taalonga waia i le teminei. Se lau 5 miliona le whaelonga mua le Powerball, whaamaunia mai na ua le maua se tasi le se lau miliona sa ia i le vai aso taluai. O le whaelonga o pito te lero na toru le ua whaamawina, ma o le afa o le valu i le poa na nei teimi New South Wales e se ina i le talonga. Whai mai le ofisa o le talonga e whato a wha 5 i lea o ni se i o le loto ua o i lea o wha i lea e se lau 5 miliona pe siri atu lo na te le. O mai tawina le wha o popo peo le au wha tau pepa mai se lava i le soe peo na vai ai le uumi o laina o le au wha tau pepa i ofisa o le loto i vaenga ese o Ausetalia. Tala ia le radio Samoa walau wha mai le nei stofi manuia ngā luenga o whenga iai soifua.